moji, danas ću vam pokazati jednu malu izmjenu na autu koju ćemo raditi. Da poboljšamo snagu. Nećemo ništa kupovati, ništa nećemo ubacivati, nešto specijalno. Ovo svako možemo raditi kući. Ovo je neki, kažem, old school metod. Treba nam samo aku bušlica i dobit ćemo nekih, da kažemo, 15-20% više snage na autu. Ono što znači da snaga u stvari znači vazduh. Vazduh je jednako snaga. Auto kad ima više vazduha ima više snage, naravno. Neki ugrađuju sportske filtere. Ja sam mislio da probam ugraditi sportski filter KN ili nešto tako. Ali KN pečurka iziskuje još neke dodatne prepravke. Sam filter KN ne bi ništa posebno doprineo osim nekog zvuka. Čak u nekim situacijama imate i zagušenje motora do nekih 10, 15, 20%, zavisi od samog položaja filtera. Zašto? Zato što imate uvlačenje vrućeg vazduha, znači, u motor, a vruć vazduh znači manje snage. Svakom autu je potrebno hladan vazduh. Znači, hladan vazduh ima više kiselnika i bolje sagoreva, znači, u motoru, znači imate više snage. Znači, ćemo otvoriti auto da vam pokažem kako se to radi i zašto se radi ova metoda, kažemo old school. Ovo, znači, danas u 90% auta može svako uraditi kod sebe. Mislim, hoću malo dobijem snage više, dobio sam izdov, znači neki tu dobio, znači kako smo uradili izdov na Astri, verujte mi da ima jedno 25%, 30% više snage. To je, znači, baš onako se osjeti. Evo vidite šta je problem kod ovdje kod filtera vazduha. Znači, ovaj filter vazduha je jako blizu motora, znači kad mi stavili pečurku, znači pečurka je bila bukvalno direktno uz motor, znači ako bi skinuli i ovo crijevo ovdje, znači on bi bio negdje u ovom delu, znači opet jako blizu motora, hauba je tu, grejanje, znači to je loše. Vidite kako vazdušni filter, pogledajte, ima usis, znači sam usis na maski ovamo, znači na masi, da kažem masku kako hoćete, gdje usisava hladan vazduh, znači evo vidi se odavde. Ovo se čak može modifikovati, znači kod mnogih automobila, da kažem da se može modifikovati taj usis hladnog vazduha, da se bolje, znači, stavi, znači, neku poziciju da bi bolje usisao hladan vazduh, što ću mi možda uraditi jednom narednom periodu, ću pokazati kako uraditi taj izmjenu toga usisa hladnog vazduha da bi imao bolji protok hladnog vazduha. A danas ću vam pokazati, znači, zvuk se može uraditi na ovom filteru. Sad ću vam pokazati kako zvuči auto sa KN filterom, ali sa običnom kućicom. Znači, možete uraditi zvuk sa običnim kućicnim filtera. Pa ćemo provozati auto bez filtera, da vidite kako auto ide bez filtera za vazduh, znači kako bolje vuče, znači, vazduh u motor bez filtera. Sad će naravno neki pametnjaković reći kao nemaju auto vozi bez filtera, ovo ono gluposti, znači to su bez veze. Gledaj, kad sam vozio Juga bez filtera, ti majstori nisu znali šta je Torex ključ, tako da ljudi moji misle da se Torex smaže na hleb. Kod mene je nov filter, generalno stavljam prema 3 mjeseca, znači neću mijenjati staviti nov filter. Stavljam prema 3 mjeseca nov, tako da ćemo samo modifikovati ovaj filter malo i to je to. Idemo provozamo auto, ali prvo ćemo provoziti auto, znači bez filtera, da vidite kako auto ide bez filtera za vazduh, koliko je auto življi, agilniji, ali naravno se ne preporučuje vožnja bez filtera za vazduh, jer taj filter nije tu, znači, bez veze, nego filtera taj vazduh koji ulazi u sam motor, tako da ljudi moji, evo ga, sad ćemo staviti nastavak, da odvrnemo ove šelne, da popustimo. Tako, ovu šelnu ćemo popustiti, možda čak i ovu da popustimo. To je to. Sad ćemo da odvrnemo vazdušni filter. To su Torex šarafi. Samo da vidimo koji paše. Evo ga filter, znači filter je nov, stavljen pre 3 mjeseca, pogledajte. Znači pogledajte kako izgleda filter.
Kućište je naravno prljavo isto. Sad ćemo da skinemo nastavak od kućišta da vidite kako to izgleda. To smo usisavali, ako se sjećate kad ste gledali video kada smo menjali filter. Evo vidite kako to izgleda. Opet prljavo. Jer ulazi prljavština, naravno prašina na dotok vazduha. Sad ćemo to da rešimo usisivačem. Sad smo skinuli kućište, ostalo je znači samo cijev i ostao je MAF senzor. Sad ćemo upaliti auto, čujete kako se čuje auto bez filtera. Znači kad uvlači čist vazduh direktno u usis, to je sportski zvuk koji ćemo da radimo posle, znači da kažemo da modifikujemo kućište ovo. Obično idemo da palimo auto, čujete kako se čuje. Evo ga, vidite kako se čuje auto, znači bez kućišta, bez filtera. Znači imate bukvalno taj sportski zvuk, ono na kraju što god uvlači vazduh, kao kod sportskog filtera KN, znači to je to. Ono što sad idemo raditi, idemo staviti samo kućište da provozamo auto, da vidite kako se ponaša auto bez filtera. Znači bez uluška, samo ćemo staviti kućište. A ću vam posle pokazati šta radimo sa filterom da bi ga malo modifikovali. Auto je hladan, drugačiji zvuk odmah, ne možete čuti sad na snimku to ovdje. Nećemo ga forsirati, samo malo nakon ako dobijemo znači, na tom ubrzanju da se kaže. Ima taj dublji zvuk, odmah se osjeti znači, taj dublji zvuk. Snimak vam sigurno neće dočarati to, ali to možete probati sami kod kuće, znači neće vam ništa desiti ako vozite auto bez filtera, znači da probate kako se čuje auto, tako se čuje bukvalno sportski filter. Ima taj dubok zvuk. I ne morate ići autom u obrtaje, nije taj filter za neke obrtaje, znači da se to tjera u obrtaje, znači to ti je samo za bolji start, za bolje ubrzanje. Da. Znači na pola gasa već počinje da divlja. Bukvalno. Pa ići moje prije nego što vam pokažem malu modifikaciju na filteru za vazduh, hoću da vam kažem da ako kupujete polovan auto, obavezno koristite Car Vertical. Znači jučer smo provjerili auto Mercedes V205 C200 od komšije, auto 2018. godište došao iz Njemačke. Pokazat ću vam izvještaj ovdje od tog auta, auto je stvarno u full stanju bio. I da je moj komšija sumnjao u taj auto, nije vjerovao da je prava kilometraža, da nije bio čukan ovo ono. Uzeli smo lepo Car Vertical izvještaj, provjerili smo sve, auto je bio u fullu, znači kilometraža je prava, nije bilo štete na autu, nije bilo krađe. Znači Car Vertical vodi jedan kompletan izvještaj, znači ako kupuješ polovan auto, obavezno koristi Car Vertical. Uz pomoć Car Verticala i koda ROG imaš dodatni 30% popusta na kompletan izvještaj, sve ti dođe na telefon. Imaš sve znači pred sobom, tako ljudi moji obavezno koristite Car Vertical, kupujete polovne automobile, Car Vertical je zakon za polovne automobile. Sad, kako filter izgleda, pogledajte. Znači imate mrežicu gore, imate saće kartonsko unutra, imate ovo je sintetiku neku vunenu, znači ovo je smeće. Ta vunena sintetika mu znači toliko zagušava vazduh, a zašto to ubacuju? Pa kao da bi filter duže trajao ovo ono. To skidamo, znači ovo je bukvalno smeće. Znači ovo guši pluća automobila, evo vidite. Sad ćemo lijepo da očistimo sve ovo.
od tog sranja. To skidamo sintetiku. Ja svako filter menjam na nekih 7-8 hiljada km, jer smatram da je filter jako bitan u autu, vazdušni. Znači ovo ćemo baciti. Ovaj filter ćemo lijepo izduvati kompresorom sada, da ga malo pročistimo, iako je filter generalno nov. Skinemo sve fino ovo, da samo saće ostane. Malo ga raširite ovako, da popusti ovi kopče ove. Znači gdje je bilo zalepljeno. Da se lijepo vidi unutra, da se može i očistiti. Evo sad smo filter znači očistili, duvali smo ga. Sad ćemo ga vratiti u kućište. Evo ga Bajići, vratili smo filter u kućište, sve je spremno. Znači staro saće je tu. Ovo je sad fora kod novih filtera, znači da se stavljaju ova govna da dodatno zaguše, znači vazdušni filter. I onda imate loš protok vazduha, loše ubrzanje, loš start, sve loše. U sljedećem videu ćemo pokazati kako ćemo modifikovati sam usis vazduha, znači koji ulazi iz maske, hladan vazduh, da opremimo bolje ohlađen vazduh, iako auto ima interkuler, ubacit ćemo još dosta hladnijeg vazduha, napravit ćemo, znači, da kažem, prepravit ćemo ovo kućište malo, da to bude još mnogo bolje. S tim ćemo dobiti još mnogo bolje performanse, znači sa ovim postupkom možete dobiti neki 15% snage. Ovo je sad negdje približno isto kao da stavite recimo neki sportski filter sa protokom vazduha, zato što smo skinuli ovo kao zaštitno, da ovako kažemo zaštitno saće sa filtera, znači imamo bolji protok vazduha, hladniji vazduh ćemo znači još raditi bolje da bude i auto će biti mnogo startniji, mnogo agilniji. I Bajići moji, to je bilo to za ovaj video, nećemo dužiti video pretjerano, bespotrebno. Ako vam svidao video, obavezno lajkujte. Ono što vam ja kažem, probajte da skinete, znači ovo saće sa filtera, probajte auto i čak i bez filtera probajte da vidite kako se čuje zvuk. Radit ćemo u nekom narednom videu i zvuk i bolji usis hladnog vazduha, to ćemo pokazati kako se raditi na fabričkom kućištu. Da ne morate kupovati, znači ništa, nikakve sportske filtere, nikakve gluposti, dodatke, ovo ono. Radit ćemo to znači na fabričkom kućištu. Obavezno zapratite kanal Roglavi, na kanalu Roglavi imate samo ovakve videe, znači da kažemo uradi sam stvari i bit će još mnogo korisnih stvari na kanalu Roglavi koje se spremaju. Volim vas Roglavi, obavezno zaprati, lajkuj i šeruj. Vidimo se u nekom narodnom videu, do tada pozdrav i čas!